Asifiwe Yesu Kristo. Nashukuru sana. Mungu atubariki kwa ajili ya neno lake siku ya leo. Ningependa tusome Mavinda wa Mbe. Mavinda wa Mbe kilunguni cha 16. Mavinda wa Mbe kilunguni cha 16 na mbedhangone maana atatu miongo mnana na dhandatu. Rimanisia mondo eli me value muno kwa mwitikili. Mundu wambe ulawe value muno ni kuthaitha worship. Mundu wakeli ulawe vata muno kwa mwitikili weta wa fellowship kana mwamba wa etikili. Asu ni moto kuimanisia umundi na tuitume angelekanyo ya Daviti undu ni weva undu ni yo na ngai ni edho senguma na chao na ndai ya maandiko mange imeasia kilungu cha 15 verse 29 oba uyolo kilungu cha 15 na verse 29 maandiko mange imeasata o na kwethe walela esanduku ya otianio ya Yehova yalikile ndwane ya Daviti Mikali mwetu wa Saulo asia ilambu dhini naona musumbe Daviti akisunga na kutana muno na amubuthia ngone yake na maete esanduku ya ngai ndini na mathi ya emane ndini ila Daviti wambite kondo wayo na mamuthembe ya ngai ndembo cia kuvibwa na ndembo cia mugo na ila Daviti waminie kuthemba ndembo ya kuvibwa na ndembo cia mugo athima ando isitwani ya Yehova na amai ya kila umwe wa Israeli amai ya kila umwe wa Israeli aume naka kila umwe kilungu cha kimuto na kilungu cha nama na kakumbwa kanza vivu mbovu na aya amwe ma alivai mathukumia evumbe wa sanduku ya Yehova na kuma lilikanasia na kutungia muvea na kutai ya Yehova ngai wa Israeli nioa munene Asabu na wakeli Zekaria na Yeieli na Semilamothi Yeieli na Matithia na Eliabu na Benaia na Obeti Etomu na Yeieli mena inanda na mbeve na Asabu ena tumasaya tuku kaya muno na thembi Benaia na Yaanzieli mena maso ibinda yonde bu mbe wa isanduku ya otianio la ngai kilungu chonde ni wathi watungiwe kondo akumutai ya ngai na weni Daviti no wathi wathela kuma verse 37 no ula walanio wa thembi na Livai payambe wa isanduku ya Yehova. Praise the Lord. And therefore immediately etokuimanisia sindu hii ili kwa etikili undo webata umanisia wa umunde webata nondo thembi ni momo bangwa Daviti niwe ono mabanga Daviti ni mundo secular Daviti ti muthembi Daviti ti Mulivai lakini ni musumbe wa chao wando na kithyomo ni cha ndino na cha ndoma ikanisani ni makothete kwa nyandhi maka meta secular na sacred kwa Daviti mwana wake na uthei wake webayandhi ni wa secular lakini no tambo kanikenda akwate mondo ma secular undu batoneka weze kwethia ni maila na utongoi wake ta musumbe ngaini wa mutetea. Asifiwe Yesu Kristo. Deto isi bata nondo ti lazima utwike basta nikenda utwike kanani wa muthoko mangai ti lazima utwike we Mulivai kana we muthembi nikenda kumanike kanani wa muthoko mangai. By the way ando aingi maibindathi mekwenda na mekuyona nyakana kuyumila kanani mabazita na matingwa uumisho wa kwenda kuimanisia maskulu ni Biblia ni ando oeti kilima kawaita mena wao ni wao bo wanga hii lakini bandu bakwetikela kumamiwa moe masemba animetwikithia alimo na maya na madhasi andu meba andu wange amwana andu watulu matena undunge wachao wakwika lakini Daviti ningelekanyo ya mundo uthukuma nthi secular worlds mutongo wa kisio uthukuma nthi ni mwandike hoteline uthukuma nthi ni mwalimo. Praise the Lord. Ni principal ni headmaster no never nda Yesu sionde itiko wikibeti chanza malamusi. Asifiwe Yesu Kristo.
wiki muzini cha uhomu nowe secretary kana we member kana wiki kundini cha mathiko bana baya andu asuo ndeu mundi David tu manithia no mathuku mengaina kithito ate we Yehova ai no muthuku mengaina chao na kithito na muimandika ni mwekata ni mwathukuma. What a wonderful thing. I will look wanga indwe basanako ate we Yehova. Na therefore David yetu manisia mundu ele undu wambe ni undu wa uthaithia. Na nibo tukusoma maandiko mangi Measia verse 16 tutombe verse 29 kilungu cha 15 na kwethi wathila isanduku ya utianio ya Yehova yalikile ndwani ya David Mikali mwetu wa Saulo amuona akisunga na kitana muno na mundu muka amubuthia ngone tukuimanze yilwa kali tuimina. Otherwise verse 1 na maetethila isanduku ndini na mathi ya Yemane ndini ila David wambite kwamba kondo wayo na mamuthembe ya Ngai ndembo cia kuvibwa na ndembo cia mugo nele David waminie kuthemba ndembo cia kuvibwa na cia mugo athima andu ala maibo isitoni tha Yehova na amae ya kila mundu umundume na mundu muka kilungu cha kimuto kilungu cha nama akakumbwa kanza vibu mbovu na yithukise verse 4 na aya amwe malibai mathuku maeba umbe wa isanduku ya Yehova na kumalilikanasya na kutungia amuvea na kutaya ya Yehova Ngai wa Israeli na tuthiwa niyo praise the Lord angini monengwa tumasaya angini monengwa maso makabuba bumbe wa Yehova pena mondo ngwiwa taatano mepata muno nikenda undu owa worship twitho tunandaya yawo undu wambe andu mangai tunapata wa kwithwa tuseovitie uthei wa Yehova tumwambie yema ate we Yehova aikatuka ni waete ile sanduku hii yema ni wamanthie chao uthei undu wakeli hii sanduku ayete na athili cha yema ni thiba ate we Yehova undu ni usuo ndema ndiko mangi ni moto nyakana ni wamanthie alibai na thembi makwe ile sanduku twasomio last time. And furthermore you need to kona ai maiya mauyani meki bathukani ikana makathuku mambe wachao wele sanduku ya mwiye. And then number 4 David ndao sa mwana wo ni kutwika niwe wa mamwambilaisi aye indi atwika a willing participant itumona aisunga itumona aitana asifiwe Yesu Kristo atwika ona wakunenga nendembo willing participant na nundu museo muno. Na finally nitukona kana ena commitment nene nondo ndembo lasi athembi webo niwe wainenganie asuti maondo mabika tatano ama ndya thema uthei isanduku zetu yema ni theba ama nenga thembi na alibai mawe ya mo na ondo wa 4 atweka participant wa ondo suiba wonde uthaithi nondo timu thembi tio wende na ende number 5 ndiko mange ni motoni akana aina commitment nene ya kunenga nendembo na ulawu mwingi kondo wa mubango weba usuonde mondo asuonde ni mgonda kukumana ni anayevinda ethetu yetikili na takwasya kana ondo wambe mubango ni waku wonde ndeni wa secular life yaku ate we Yehova wenapata wakwithwa na uthei wa yema tha Yehova wenapata wakwithwa na uthei wa yema tha Yehova munenge Yehova mwana muthantha museo thayuni wako ate we Yehova teni kwitha nondo we pastor lakini noni kwitha we mwitikili neni kumanike Yehova ni wendete omuthaitha kwa muka kwa tena kusoma ndeto ti undu museo kuya masaa ona makubotha ti undu useo na kwitha wina uthei wa kumuthukuma Yehova iendela unengitwe kanisani nondo useo give God the space he deserves ate we Yehova undu wakeli wina uthei usu ila sanduku maandiko mangi metwe kana isanduku ni thiu ni masovitie bandu ba yulu kivila cha ndaiya ona ko Yehova ndaithiepo lakini masasi ailiepo le sanduku thoswa na thaetwe yemani abube no kanyo munene andu aingila twethe bana kuboya te kanisani nino kitenga manakana andu amwe bandu ba kosa uthaithi usu ta bandu ba kumutaya Ngai wapikithia bandu ba kusindana nange bandu ba kubwana ninonete ando mathibu ikaka utheu nikana mabu ando ala meba
na ongea kwata mwana wo botha alama mukuna aikata aimakuna ukesa kutha uthaithi weko twika ngoni cia andu amwe nundu tionthe methe wa mesi weko twika ni wako muthukuma Ngai yu watwika mundu kwithanda twa kwinenebya na kwiyukitia shindwe katika jina la Yesu Kristo. Ila twakoma na kubotha ni boyoni, twakoma na kuthaitha ni uthaithini, ona wina bandu bakubaya wi bandu bakuba siri ukibotha Ngai anengwe mwana wake echa nundu thie mathila umuseo visio ni thao ni yake na tizaku atewe Yehova. Tena zaidi ya hayo sindu ndeu cia Yehova inengwe andu ala qualified kuthukuma acio ni moa thembi na chao na libai andu Ngai ni ngumwisova mabinda amwe andu manakwatanga mbesa ta musumbe weta wa Usia anakwatanga mbesa anamesia oi anamesia anana imwe ni wenda kuimbulu ndo simondo ni meke bathukanyo etukona mabinda amwe ona Usia ni walikile yema ni tha Yehova alikile ekalu ni tha Yehova na athi umutoezia kutoezia itoezia mbewa chao na tiu ya wao ningona Davidi ya imwe amanyo na kauninya ngumombela isna ngopalete kindu kichonde pena mwana wa muthembi pena mwana wa Libai nina mamombela isi nina mabanga indi ni mama nengetwe uya wiba nengetwe uya usune Ngai na kutenda ya nene njiku iziti siandaye ya lakini ngutabye kutai ya pastor waku ni process ya kuthaitha Yehova. Kutai ya pastor waku no process ya kutai ya Yehova. Nenga pastor waku ndai ya usola Yehova umunubete ezwebo kondo okuthukuma ibindani theba ti andu on the mercy praise ko ila ona andu mathina praise asifiwe Yesu Kristo participate with them metikileme kiata motongwese ni kwaya allow it to sing and bless you titimo manu we also ibindani thi let me encourage you to many bisi atwimanenga uthi matotongwese mondo ni meke vathukanyo imwe praise ni yema imwe ona kwaya ni uthukumi wayo kwandu ni wema ona imwe uthukumi wa pastor mbe wandu ni wema ni wisiniki nundu we wile kivilani kana nyenile kivilani ni sisi ya mawonzu ni sisi ya mawo na ni sisi ya mathina ala mundu umbikite asuna landu na mutavyai bandu ba yema batwike bandu ba isandu kujanga hii mazitwike za bandu bao mete mawo mao nenda katika jina la Yesu Kristo na andu monzete hata nundu nituka uthaithine na yoba tiwa wele kuosa ndai yaba tuambe kuya mawo maitote ti lazima umuneni lakini mwini bise bindani theba oliu au tongose wa dhine nundu nake ni wone wa mumo nikula nasia na Pastor Grace nikiyoba umubite mithemba ya athukumi meka maunzu meke bathukanyo na mainengwa kutongose kanisa ni kana kulweke bathukanyo na bo itumi nenda kwasia kana ebindani liu tumenibise matutongose bala ithe tutekata tutavi praise the Lord mandiko manga ini mo tutavya yuloa to participate kwa adhani chorus let us participate adhani kusoma kwa ndeto let us participate twekanesa umanisho uimaniwa wese kuthani wandikite mtimondo mako umanisioni osu nundu seo because you are participating completely and fully adhani chorus bandu bakwazia umunthe kuthii upako nuwe utenawo bandu bakwazia umunthe bebandana athea nuwe utena kuthea osa uchangamuke na tuithaitha Ngai inengane kumuthaitha kwa kukilia moko kwa kusunga wewe ukethia mutu waku ikata ukethia praise the Lord wewe kuna ni high five ikata kuna na chao high five little women's Yuloa fellowship for you nikana weze kwethia undu wo nthe weko twika nye ni mwike kana nyendila kwekwa kana nyendila kuona undu twike ni yobo tunengete uthei itumunenge chao ndayo ya na tuisunga na tuitana tatwi mbegwa Yehova kukita wakikio praise the Lord na indi undu nusu wambe the fifth thing ni generosity bako thukuma Ngai mbe wake let us be generous in our giving thembola sonde cia thembiwe somite kwa Davidi mwene ate we Yehova onando mayaumi yakindu ndiko nokosi wandu mayumi yakindu ni Davidi wa themba na musu sionde one nundu ni committed yani wacha wa Ngai nandu mamuthembosu Yehova manengo thei mathukume andu azuma Yehova manenga thei meke hata mathukume ula mutongo wa sikale wa mami onakuye mutuke wita ogola nuna asomi wokose kana nuna kete makanisa mena
makanisa ele noso kote ndo musio na ndini wa kumaka nda itwikithia bazida ndini wa kumaka nda itwikithia mwene mutumia wanzama lakini akini kenda we wanga wende na chao na kukwita wa kumuthaitha Ngai ona kauni tu kwasa kana nganyae muthuku mangaiata nganyae muthuku mangaiata indi ona ethewa nona maunzu indi ni matambitie mundu ni makumuthaitha Ngai nundu manenga na ila chao menasio yetu ile yako ikata kuthukuma na Ngai ni welo tu wiatei Ngai ni welo tu wiatei. Number 2 mundu tunge tu kuimaza wako koma kwa